Šta lajemo? Lajem. Šta lajem? A šta, ajde pričajte nešto. Pričajte nešto. Eno gazdarici tam. Mhm. Ma stigla da zajebavam. Gospođo, šta to radite? Evo pikiram ovdje. Evo odavdje Evo, čupamo, Ode u rupu neku duboku. a tamo sadimo. Kad te neko pita šta radiš, jel? Pitaš stižeš, jel? Kako snimaš, šta snimaš? Moram se ja obratiti se publiki. Jel ti znaš koju papriku pikiraš? Ne znam, Kalifornijsko čudo. čudo nebesko. Čudo nebesko. Čudo neba. Mhm. A ovdje se pikira Peršin. peršin. Cvetje. Divno vi to delate. Jel' je lijepo? Pa da. Evo vidite, tu je peršin. Ima svega. Ovdje smo posadili paprike i O Bože baš. tako. I paradajz. Koliko ima paradajza? Ima jedno 5-6 vrsta sigurno, jel da? Ima Bolovsko, Reli, Mohitos, A, Šljivar. evo ovdje presađujemo. Ovdje je prepikirano sve. Ovo je ljuta paprika. Peršin list. Paradajzerica, babura, roga, kalifornijsko čudo, peršin, celer, svašta imamo. 6-7 vrsta paradajza. Šta to radiš? Pa sadi. A gdje je točno? Čupam pa sadi. Evo vidite kako čupam pa sadi. A ovako malo načupaš, jel tako, i onda ovdje Da, presađuješ. da sadijemo. Ovdje nam je termogen, da se ne smrzne Da. flanci. Zaboravi, jesmo. Ajmo dolje tamo. Mogu ja proći? Može, kako ne može. Da vidimo kako to Ramiza radi. Dobar dan, narode, moram mi se Plasteniku. Plasteniku, OPG Oršulića. Evo ga rasada, ide na pikiranje, pa iće na rast, pa ćemo prodavat, pa kupte. To su moji susjedi, imaju OPG, rasode svakakve. Što ona je rekao, digle do kolomotivi. Svi imaš? Da. Kako ne? Da, pa bolje A evo da vide da i kamerman zna raditi. Pa bolje da kupujete rasadu sebi i posadite svoje vrtove, negdje i dojetate po trgovinama skupotinje. Sijte, rate, sate.
Evo vidite kako to. Imamo ove rupice. Neke se malo obrišu pa ih ja ponovo napravim. Ja sam tu. Da ja u tom stanu budem stala na to. Malo je u ovim. Da budem stala na to. Ma ne. Nećeš valjda. Evo još Eto. jedan. Tako cijelu gajbu završim. Još ću jedan napraviti gotovo. Odavdje čupkamo i ovdje presađivamo ove kocke. Onda kad se prodajete, jedna paprika je u jednoj kockici. Evo još smo na pikiranju. Znači odavdje čupkamo i stavljamo ovdje. Čupamo pa sadimo. Ovdje su mi načupkane. Ova se paprika zove kalifornijsko čudo. Ta paprika prvo bude zelena, pa žuta, pa crvena. To ima kupiti bude u trgovinama. Ono pakovanje. Ono pakovanje, da, ono što bude. Ona je baš mesnata. Ona spada pod baburu, samo što nije žuta. Ovako, ako koja pukne, onda je zamijenimo, stavimo drugu. Sad ću malo ponoviti radnju. rupe. Ovo je tako opuštajuće za živce. Evo moja radna kolegica, ona je na peršinu. Tako, je li to korijen ili? Korijen. Evo da vidite kako ona to lijepo isto radi. Kako ona to lijepo bode. Eto. I vi dođete samo i kupite. Eto. Kad naraste. I to ćemo vam pokazati kako će to brzo narast. I tako dok ne popunimo cijelu ovu gajbicu, ajmo tako reći. Pa se vidimo. Evo nam i patliđana. Sad ćemo i njega. Znači ovako. Je se smjela s ovom vodom? Ma da. Evo ovako. Tu ćemo ih staviti. Tako jedan po jedan ćemo stavljati. Evo ovdje sam ih očupkala. Sad ćemo mi njih ovdje lagano pikirati.
Gledamo oko prilike da su sadnice Jednake veličine. podjednake, da, veličine. A kad narastu, one baš lijepo popune gajbu. Mi tu gdje radimo imamo 4 plastenika. U jednom plasteniku su samo paradajzi, u drugom su kupusnjače i salate, u trećem su čaše, lubenica, dinja, krastavci, dugački, kratki, oni za kiseljenje. I jedan plastenik za paprike, patliđan, peršin, celer i tako. Evo vidite, i tako do kraja. Malo čupkamo, malo sadimo, malo mi je nezgodno držati kameru, ali dobro, da vam snimim. Evo da vidite kolegicu, lakše mi je nju snimat nego sebe. Evo vidite kako ona to lijepo. Svaka od nas ima svoju tehniku. Da. Pikanja. Da. Kak je koja ma... Ja idem red po red, ona ide po širini, po dužini, svakako, ali nije bitno. Na kraju sve to ispadne isto. I sve se primi. Dobra zemlja. Eto vidite kako je to lijepo. Evo ovdje su posađene čaše. Znači tu imamo krastavce, dinje, lubenice, tikvice. U svakoj čaši ima po 4 sjemena. Tako do kraja. Ovi lampaši se stavljaju na sredinu jer je još hladno i preko toga pokrivamo sa ovim agrilom da se ne smrzne dok ne dođu topliji dani. Evo tu ima oko 5000 čašica. Evo sad pikiramo paradajz, volovsko srce. Njega ljudi najviše kupuju, jel da? Evo tako, odavde ih iz ovih plitica u kojem su one nicale. Sad su dovoljno narasle da ih možemo presađivati. Ovo su veće kocke nego za paprike jer njemu treba više zemlje. I više mjesta. I više mjesta, zato što naraste veći. Tako, sad njega malo ovako razdvojim. To su stare kocke. Ali dobro, pokrili su ih tako da nisu suhe. Da, još i dobro. Da. Dobro. Vruće.
Viš kako je taj sad već narast. Da, pošivel. I to u dan. Evo mi to u 2 poteza, znači spustimo dole i samo stisnemo zemlju. Pada. Evo ga. Dobra je zemlja. Eto, šta god vas bude zanimalo u vezi presađivanja, mi budemo znali odgovoriti. Rado ćemo vam odgovoriti. Eto, vidimo se. Eto, drage narode, pokrila sam ovo radi maca, da ne kopaju u mirasat. To sam posijala špinat, salatu, rotkvicu. I morala sam otići ranije iz plastenika sa pikiranja. Dolazili mi majstori, pravili mi internet. I eto, puno pozdrava. Ramica je počela se malo baviti kod susjede, tamo idemo rasadu, pikiramo i tako. Pa eto narode moj, vidimo se i dalje. Ramica vas puno pozdravlja. I gledajte, pratite, vidit ćete svašta i svega kod Ramize. Eto narode, čao!